Muno ngeciria horo wa matonyo maria mekiragwo ndui uniform igini igitigaine cia macukuru ona kuri hindi kwendekithitio uniform cia thukuru ciothe ihanane no horo ucio tukiukirira muno tukiukirira no ikininwo tondu riri hatingiokirio we no that is a no bathi ni ihanane eke uniform to cimenye yes ya ukamenya no ni cukuru ngania ndio no ni cukuru ngania yes no uniform ici ri ya twathomaga ri particularly ni tuthomagira yego secondary school ako twekira inyaga aya form 1 na 2 mothoma na inyatha yes ugo mifuto muonana na form 3 actually mifuto egiuka wi form 3 ri wonaga tari utawathi university no yo ni discrimination form 1 na form 2 mwathoma na inyatha wega biu why niguo kwari for what reason undu ucio okire gucenjia thutha na andu metagwo wa mago twauma no ithio form 1 na 2 Leu thina okagira ri anake aria mai ya miri nenda kinyatha I used to look silly na form 4 maruta kagira ati turanunga maru hindi ya homwe kaga atia no unangana na hali yako Rwona mauru mahana kigwa ndwe mwire naguo rwamba ndwe mwire naguo nureke adaptive features okwae okagia kiria njegerera yes rwona ari andu mahana oguo ndio ndio uniform ici ri you see we chukuru nyingi wakora form 1 magithie ri to nguo cia gutumithia ri particularly ici cia macinani ici national na ki na provision no provision national ne ukora nguo cia uri ra stock kwa my uniform no ici cia macinani ri mwathiana nguo o ile urakona yo primary ugathi nayo mono niwe na mundu na uniform ya gasara igo primary yakahura ya bogo urianga mate gitao mate jaguo shui na leo tondu muciari thimu ni arora akona mwana oni athi form 1 na kinyatha kiu gia primary ni ahinyitie ri ugetherwo kia mucii na ithu tu form 1 ri twana tondu me camp utire wahana orio rero ni ndaya to kwa jini yes tule dekira to swag mo gathi muri uneka dikaneta okaruri acha magnum ni kunjira he muthuri woka ututhima akomura na town kamuthima uniform riu hindi omwe form 1 muthenya tawa kaigana mwathima ore wiki ya mbere mwaseto yes made wegi mwoka muthenya wa guthimwo mugathimwo inyuothe ugithimwo kwa very accurate measure akinya kuria waka shop ri o handu athimire kongerera iji nigo kire heroro nyathari wekiro hana givuvu petanya na cia toba miuda no tare nguo yaku ekirite yo githo mana geto andiro mwangi ara irwo kinyatha kia ubeka ginya iratu kwene marora makona mundu akinya form 2 ni ari raihuka aire tu na ore mare hagiro skati security are mixed mare hagiro skati ina hips imaginary dwe dali no kaire tu kanini no ro momentumia kamanyaga kari abu cia wega ri maiguana na bocha niego ikiria riu ona mwetu ni muceke no skati ya hari ihana ta itare baruni hui kwaje ngweta wosu sana wa macharia na jute wake bani riu mali aceke riu imaginary hips ici ni era na skati yo ni raihu ya hubira ginya muthiri mothe shati dika no na shati ho moko ni manene
Ohana kimakia thinwa. Riona ni uthinekeire no bado guku kuri ona migutha guku rwere. Ni hana ta ihuhire. Ni hana ta wina riri. Cito biceps ici cia andu aria ciring makoro nacio wings. Ohana ta wina mathagu tongirekio handu mbuke. Riu acanuka wakinya form 2 ukamenya ni nyihagio. Kindu twaheyagwo cukuru no windi breaker na blazer. Cukuru yanyu ndiakire ya chomba. Iyo na please betagwo chomba. What a coincidence. Windi breaker. Blazer. Blazer ni igoti. Blazer riu ni igoti. Yes. Riu we uka form 1 ri. Wati uka wigurire shati ciaku na migutho na iratu riu na thogithi. Uguo wadimitwo immediately ukaheo windi breaker na ukaheo blazer. No riu tuli form 1 ithuothe tondu blazer ciakorwo cienene ri. Wakora ithuothe tukunjite blazer moko. Mwana tumikulima. Na hindi wekire na rogo ya Karema Boys High School na rogo Cito itiari rogo royo kathutho yu. Macha magram ni ajira fundi cito karori. Waja heka ndamatho mana hata okaroki. He was very tall. Ena kinyama ni hana katuni kare ke ogeto fido dido. Karori kwa iria to ubagari. Makuo. Never mind tu akinya form 2 ne cia kuharukaga riu. Hende riu ciingira mwiri-ini waku. Me na muthaka. Eva gera